Mwabimenye u Rwanda rwashimiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuba yabonye itike y'igikombe cy'isi. Ibyishimo ni byose. Icyo gitego ureba nicyo kitujyanye mu gikombe cy'isi 2026 nk'abanyekongo n'abadukunda mwese. Habaye byinshi Congo, reka mbikunyuriremo. Ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, les Leopards, yabonye itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya 2026 nyuma yo gusezerera Reggae Boys ya Jamaica mu mukino wa kamarampaka wabaye mu ijoro ryakeye. Ni umukino wabereye i Guadalajara ni muri Mexique aho ngaho. Igitego rukumbi cyatsinzwe na myugariro Axel Tuanzebe ku munota w'ijana cyari gihagije kugira ngo ingwe za Congo zongere kubona itike y'igikombe cy'isi zaherukaga mu 1974. Ni igitego Tuanzebe wahoze akinira Manchester United yatsinze n'umutwe ku mupira waruturutse muri koruneri. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yo kubona itike y'igikombe cy'isi yahise yerekeza mu itsinda rya K igiye gusangira n'andi makipe y'ibihugu nka Portugal, Colombia na Uzbekistan. Guverinoma y'u Rwanda yashimiye ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, les Leopards, nyuma yo kubona iyi tike y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru 2026. Iyi kipe ikaba izakina ririya rushanwa rizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mpeshyi y'umwaka. Bivuga ko Abanyarwanda ngo batashimishwe n'ibi bintu. Gusa kuri leta yo suko bimeze. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije ku rubuga rwe rwa X, iyo ni Twitter ya kera, yashimiye uburyo ikipe ya Congo igizwe n'abakinnyi baturutse cyangwa se baturutse mu bice bitandukanye yashoboye kurangwa n'ubumwe. Ati umupira w'amaguru ni mwiza kuko ikipe igizwe n'abantu baturutse mu ntara zitandukanye, bavuga indimi zitandukanye kandi bafite inkuru zitandukanye, bashobora kwambara umwambaro umwe bagatuma igihugu cyose kigira inzozi. Uwo mwuka w'ubumwe ni uw'agaciro gakomeye cyane ku buryo utagomba guhindurwamo urwango. Turabashimira. Fimbo ni gutya yasoje umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro. Ariko umuvugizi wungirije nanone wa guverinoma y'u Rwanda nawe Uwera Jean Maurice nawe yaje agira ati Leopards bahagurutse bahagarariye Afurika. Turashimira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nimujye guhagarara neza umugabane wacu ku rwego rw'isi. Congo Kinshasa yaherukaga mu gikombe cy'isi mu myaka 52 ishize. Iri mu itsinda K, itsinda izaba ihuriyemo n'amakipe y'ibihugu nka Portugal, Colombia, Uzbekistan. Muri Zaire byari ibyishimo utavuga. Congo yatanze konji mu gihugu hose nyuma y'intsinzi y'ikipe y'igihugu yayinjije mu gikombe cy'isi. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahise itanga umunsi w'ikiruhuko rusange nyuma y'uko iyi kipe yabo Leopards itsinze iya Jamaica bikayesha itike yo kuzitabira igikombe cy'isi. Ni icya 2026. Iki kiruhuko rusange cyatangajwe mu itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Umurimo n'Abakozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo witwa Ferdinand Masamba wa Masamba. Iri tangazo rigira riti nyuma y'intsinzi y'ikipe y'igihugu ya Leopards no kubona itike yo kwitabira igikombe cy'isi cya 2026, Minisitiri w'Umurimo n'Abakozi aramenyesha abaturage bose ko kuwa gatatu tariki ya 2 Mata 2026 ari ikiruhuko rusange mu gihugu hose. Iri tangazo rikomeza rivuga riti iki cyemezo kidasanzwe kigaragaza ubushake bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka mu guha uburenganzira abanyekongo bose bwo kwishimira no kwizihiza iyi ntsinzi.
Ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye itike y'igikombe cy'isi cya 2026 nyuma yo gutsinda iya Jamaica igitego 1-0 mu mukino wabaye mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kabiri tariki 31 Werurwe 2026. Gusa mu Burundi ho ntabwo tumeze neza. Icyateye iturika ridasanzwe ry'ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi i Bujumbura cyamenyekanye. Reka iyi nkuru nayo tuyinyuremo. Ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi bw'ikigo cya Musaga i Bujumbura mu masaha make yashize bwahuye n'iturika rikomeye, burashya burakongoka n'intwaro zarimo bitewe n'ibibazo byaturutse ku mashanyarazi. Ibi byabaye kuri uyu wa kabiri tariki 31 Werurwe 2026 aho ibisasu byari muri ubu bubiko byaturikaga bigasandarira mu bice binyuranye byo muri uyu mujyi wa Bujumbura, bimwe byagwaga hirya no hino. Iri turika ryatumye abaturage barahegereye ububiko bw'intwaro bakizwa n'amaguru barahunga, dore ko uretse umuriro mwinshi n'imyotsi byari byuzuye mu kirere n'ibisasu byaturikaga bikagwa mu bice binyuranye hirya no hino. Amashusho yagiye ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga yafashwe ubwo iyi turika ryabaga, yerekana ibisasu biri guturika ndetse n'umwotsi mwinshi upfupfunuka ahabereye inkongi. Byari biteye ubwoba. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko inkongi yaturutse ku bibazo byabaye mu nzira z'amashanyarazi z'iki kigo. Yagize ati impanuka ikomeye y'amashanyarazi mu bubiko bw'intwaro z'ingabo i Musaga niyo ntandaro y'iturika riri kuba mu mugwa mukuru w'ubukungu i Bujumbura. Baratuza ni generali yasabye abaturage gutuza no kwirinda kujya mu bice bikikije ubu bubiko bw'intwaro bwahuye n'iri turika. Yongeraho ko abashinzwe ubutabazi bihutiye kuhagera kugira ngo bagire icyo bakora mu guturisha abaturage. Mu masaha y'ine z'ijoro generali Baratuza yatangaje ko umuriro wari wadutse mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare mu kigo cya gisirikare kiri i Musaga watumye humvikana ibisasu bituragurika mu mujyi w'Ubujumbura. Avuga ko wari usa nkaho umaze kuzigwa, ni nabwo yahise aboneraho gusaba abantu gutaha mu ngo zabo nk'uko bisanzwe. Yunzemo ati gusa begereye aho vyabereye bo bangira gato. Mana rinda Uburundi. Ndayishimiye nyuma yo guhisha ububiko bw'intwaro yatabaje. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana kubana n'u Burundi nyuma y'uko iki gihugu gihuye n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro zigakongoka. Ariko mu butumwa Perezida Ndayishimiye yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu ijoro ryo kuwa 31 yihanganishije abarundi, ariko anasaba Imana kubana n'u Burundi. Ati nihanganishije abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikigo cya gisirikare kiri muri zone ya Musaga. Duhumurije abarundi bose. Inzego z'igihugu ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zitabare kandi zikomeje kurinda ubusugire mu buryo. Imana irinde u Burundi. Amagambo ya nyiricyubahiro Ndayishimiye. Intwaro zaturikaga ku buryo byumvikana mu bice bitandukanye bya Bujumbura. BBC yavuze ko byageze saa 4:30 hari ahacyumvikana urusaku rw'ibiturika. Uku guturika kwateye impagarara n'ubwoba muri Bujumbura ndetse n'u Burundi muri rusange, ndetse abantu bamwe bagaragara basa n'abahunga. Bamwe mu baturage begereye ikigo cya gisirikare cya Base bavuze ko inzu zabo zangiritse ndetse bamwe bava mu ngo zabo bahungira mu tundi duce tw'uyu mujyi. Bimwe mu bice by'ibisasu byaturitse byaguye ku nzu zo muri karitsiye nka Kinanira 3 na 4. Hari kandi n'ibyageze muri zone Ngagara karitsiye ya 9
mu birometero birenga 5 uvuye aho impanuka yabereye. Kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana ingano y'ibyangijwe n'inkongi y'umuriro ndetse ntibizwi neza niba harabayiguyemo. Ububiko bw'intwaro i Bujumbura bwahiye burakongoka. Ni mu kigo cya gisirikare kizwi nka Base mu mujyi wa Bujumbura. Umva ko ubutumwa bwanyujwe kuri konti ya X ya Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu mu Burundi buvuga. Bwavugaga buti hari ibirimo guturika kubera umuriro wadutse mu kigo cya gisirikare Bujumbura. Abari mu mujyi wa Bujumbura mutekanye ntihagire ibindi byago mutera. Birimo birakurikiranwa. Niyo magambo Perezida Evariste Ndayishimiye mu butumwa yanditse saa 7:11 z'ijoro muri iri joro ryo kuwa gatatu. Yavuze ko inzego z'igihugu cye zari ziri mu kazi ko kureba uko ibintu byasubira mu buryo. Ahagana saa 9 z'umugoroba wo kwa kabiri tariki ya 31 Werurwe nimwe mu kigo cya gisirikare cya Musaga giherereye mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura hagaragaye haka umuriro mwinshi wakurikiwe no guturika bikomeye cyane kw'ibisasu byinshi. Iturika ryamaze byibura amasaha hafi 3 byumvikana mu mujyi wa Bujumbura. Ibyaciye igikuba mu baturage batuye umugwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi. Ku rundi ruhande, amakuru atandukanye anemezwa na bamwe mu bagize inzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko kiriya kigo cyahiye nyuma yo kugabwaho igitero cyakozwe hifashishijwe drone n'indege zitagira abapilote. Ni igitero cyasize hahiye imbunda nyinshi ndetse n'amasasu. Ndetse hari amakuru avuga ko mu byahiye haba hanarimo na drone zari zabitswe cyangwa se zibitswe muri kiriya kigo. Ni ibivugwa. Ndabizi iyi nkuru wayikunze kuba tugeze aha ngaha tukiri hamwe. Niyo mpamvu rero ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nyandiko Samuel bigisha ibi birihutirwa. Amakuru avuga ko ibyabaye i Bujumbura byasize hari n'abantu bapfuye abandi bagakomereka. Gusa umubare nyawo wabagizweho ingaruka nturatangazwa. Bivuga ko nko muri gereza ya Bujumbura izwi nka Mpimba hari abagororwa babarirwa muri 6 baba bapfuye nyuma y'ibisasu byaturitse. Inkomerezo reka ntitwirirwe tuzivuga. Wifuza ko mu bitekerezo kunsaba inyungu nagukoreho mu buryo bw'ibanga, numero ya WhatsApp ni 0782621130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo tutinda kubasubiza. Inshuti bakunzi bacu turishimiye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kohereza ibiganiro byinshi byiza n'inkuru nyinshi zibahereza amakuru. Ku kirahuri cyanyu ahangana iburyo hari ibindi biganiro mwareba birenga 500. Mwibuke mu birebe naho ubutaha ibi birihutirwa.
Yo! Yo! Yo, 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 yo! 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 Yo, 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 yo! Wow! 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 Yo! Yo! Yo!